Tirkia bapor. Nili hai mate nili official along Ferangke atheng no mate press met kachipinang kok athe Kelvin terang kat channel aferangke dongkamukam alangli kipu nijang kar bianglong kaparlo dongka revenue circle along jasemet rongkhang mojadar along longle amidu kitu anam lapen land pata anam Karbi Anglong Autonomous Council pen aron kithik tang ateng pen mate kapang room toy ateng pen kali si aning hang aling krung tap mate aron re pen anam ke hang dun laan chot kali student atu scholarship PRC afan anta iri dunde pusi pakla Nombor saya ala apek lang lapuelo longle amidu kitu anam. That means revenue collection lake nili. Council kapitek arona teng pensi kam claim lo nili humpurti kali nili ning hang aling nili runglongle nili pan order nang litum lang ek tame lahelo revenue collection order lang pakano ladaket tok lahelo sika phoadim siakep lake rongan lo lapen tahun kapuria bangke first class second class third class pudo first class bangke 250 adim 300 pusipulo lapen second class bangke 200 puadim along 250 pusipulo lapen third class bangke 50 rupees pu 50 rupees adim bangke 75 pusipulo la suateng pansin nili kam claim lo nili ladak along kaprek ketok dam nang tabare di ohormu kali bang konsil koson ma nang ki pihala suateng order pensin nili kam claim lo sita isi ladak nili kam claim do order mane komane patawan pen jong si update ave pulotang te nili tok dunde alang tum update vek nai athe alang tu wan komane bang wan po 2022 pulotang da alang nikan si tuyok lolo another hadak nikan keblone nikan koilone hala so name ko son lo alang litum update do hormu penjong si nili tangka poisa handun tabret pute lake nili phanang nemo mutin la pata anam tumhanan ta song nili le pata kabonaya bangkali nili koson si pata anam ke hang don thek po pata ka bonai ke kumalo lake nang litum reporter tuman da chinilo pata ka bonai yi atum ke lake pos bang dongka revenue officer tumsi bang klemi mondol SK tumsi klemi koson sinili le pata bonai thek polale la penalang li ako puthulo student scholarship mate PRC nilile koson si scholarship ki jia bang manili nili PRC ki piye bang ma lahai ki piji atum bang aka prega department do PRC ke bang disi atum si piji scholarship ke aka prega department tum hala tum si bang pi lake nili phanang ki pu bang ke lake chokche dedi ma pusi nili puda konat lo alang li Kelvin terang nang ke thek dun lo nili hem mate nili office wang loma e phongba ahok nili certificate income certificate abang nili pidu sita hala student lewang apenan thilo datum lewang pen sarpi sabura old age pusipulo hala tum lewang nili direct nili tok dunde mojadar pen chok ma char yutha jong si chok pulo tangte nang tok dun po nili haladak alang li tumhan pisung sipin pensi bidun lo komane ke nili ek poisat long dunde komane ke ek poisa chuhang dunde mane bangke bangani kang sam pharoisi phokep nang te kang po are lajong si nili ke chokche pulotang te nili phanang punot nili le lahai atangka nang pipete lahai lo nang tok dunde puki pulote la nili phanang nemo la alang li jong si a hokpet kat channel
aferang ke pulote kupia podlo WhatsApp group along pirong lahai alam nangli methang a channel kat along chipi hedet lasonap aferang ke ar pupen cheu sikimi nili jongjong ki pu bang lapen nangli jongsi lahai approve chewan thekthei pulote nilita manhoni kes aron ateng pen pidam nang kop lasi nilia ka prega bang ke ningje thego edalo nang li tum phan lan si nili lam the ington kok lo karo